Yes, reka tongere tubasuhuze mwese inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo, abari muri diaspora, abari mu bice bitandukanye n'abari mu Rwanda mwese, twizere ko mukomeje kumererwa neza. Turi ku munsi wo kuwa gatanu, ni umunsi wa nyuma wa kino kiganiro The Major Updates Show kikugeraho kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kiba kigaruka ku makuru atandukanye yiba byagiye bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Kuri uyu munsi rero wo ku itariki ya 14 Gicurasi 2021, amakuru nayo ni menshi cyane turi bugarukeho muri kino kiganiro yagiye avugwa hirya no hino. Icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikira uciye kuri YouTube channel yacu, hari abadukurikiye ariho muciye, hari n'abadukurikiye kandi muciye kuri y3.1nationradio.org. Amakuru rero uyu munsi tugarukaho ni menshi cyane, turaza kuza kujya ku nkuru nabonye yagiye ivugwa, inkuru y'uko Perezida Kagame kuri uyu munsi yakira indahiro z'abacamanza bashya, abasaba kurandura ruswa ndetse n'ibyaha bimunga ubukungu. Turamenya uko uyu muhango wagenze, cyane ko no kubakurikiye One Nation Radio mu masaha yatambutse, uyu muhango twabagejejeho live ko byari bimeze ubwo wari urimo uraba. Reka nkubwire ko kandi mu nkuru ndi bube nkubwira, uyu munsi urubyiruko rusaga 300 rwahuriye mu nama yiga ku guhangana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Turamenya uko uyu muhango wagenze mu ncamake, twumve ndetse n'icyo nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yatangarije muri uyu muhango, cyane ko yariwe mushyitsi mukuru. Si ibyo gusa ariko hari inkuru yakwirakwiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga y'abapolisi bagaragaye bari gukubita uwari waturutse kasho. Biravugwa ko rero ngo bagiye gukurikirana. Bimeze bite? Iyi nkuru nayo turajyaho. Hanyuma reka nkubwire ko uyu munsi Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Gulen wa Djibouti. Uraza kuza kubikurikira muri kino kiganiro. Si ibyo gusa ariko kuko mu nkuru nanone ndi bube nkubwira, nari nakubwiye inkuru y'abasore babiri baherutse gufungwa ubwo bari bakiri gukurikiranwa n'ubugenzacyaha, barimo uwitwa Davis D ndetse na Kevin Kade. Aba bazwi muri muzika nyarwanda muri iyi minsi cyane. Umuntu aramutse avuze ko ari bamwe mu bahanzi bafite umuziki ukunzwe ntabwo yababeshya. Aba basore rero uyu munsi reka mubwire ko barekuwe by'agateganyo. Byagenze bite? Ndabikubwira nabyo. Hanyuma mu yandi makuru ndaza kuba nkubwira urubanza rwa Rusesabagina ndetse n'abandi bareganwa uko byagenze kuri uyu munsi. Igihari ni uko uyu munsi havuzwe ngo uburyo FLN yashoje intambara ishaka ibindi biganiro bya Arusha. Uraza kubyumva. Hanyuma reka nkubwire ko Visit Rwanda na Rwandair byasinyanye amasezerano y'ubufatanye na Basketball Africa League. Si ibyo gusa kuko ndaza no kuba nkubwira ko u Rwanda ngo rugiye kwakira inama ya CAF izitabirwa n'abarimo Infantino. Uraza kuza kubyumva. Uyu akaba ari inkuru nayo tubuze kuza kugarukaho birambuye. Ndakubwira kandi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangajwe ko ngo bitakiri ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bamaze gukingirwa COVID-19. Hanyuma kuri ya gatanya Bill Gates n'umugore we, hari ibishya bihari by'uko ngo iyi gatanya ubundi yatangiye gututumba muri 2019. Hanyuma turaza no gusoreza muri Congo, aho Perezida Tshisekedi avuga ngo ku banyamahanga bigwizaho ubukire, abaturage bicira isazi mu jisho. Icyo usabwa rero ni ugukomeza kubana natwe ukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Twitwa One Nation Radio kuri Twitter, One Nation Radio kuri Facebook ndetse na One Nation Radio Official kuri Instagram. Mu gutangira rero n'abatindiye, reka tujye kuri iyi nkuru ya Perezida Kagame, aba ariyo duheraho, wakira indahiro z'abacamanza bashya, aho yabasabye kurandura ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu. Ni ibyabaye kuri uyu wa gatanu, aho yakiraga indahiro z'abacamanza batatu barimo uw'urukiko rw'ikirenga Dr Aimé Karimunda,
Muyoboke wari usanzwe ari perezida w'urukiko rw'ubujurire. Hanyuma ariko usibye Dr Muyoboke, abandi barahiye ni perezida w'urukiko rw'ubujurire François Regis Rukunda kuvuga, uyu wagiyeho asimbuye Dr Karimunda, ndetse na perezida w'urukiko rukuru rw'ubucuruzi Clotilde Mukamurera, wari umaze igihe nawe ari umucamanza muri uru rukiko. Aba barahiye rero uko ari batatu bahawe imyanya kuri uyu munsi na perezida Paul Kagame. Bahawe imyanya ku itariki 21 na perezida Paul Kagame, 21 z'ukwezi duteye umugongo kwa Mata 2021. Hanyuma François Regis Rukunda kuvuga yarahiriye kuba perezida w'urukiko rw'ubujurire, ni nyuma y'igihe kirekire ari umugenzuzi mukuru w'inkiko, aho yavuye kuri uyu mwanya agirwa umucamanza mu rukiko rw'ikirenga. Hanyuma perezida Kagame kandi mu ijambo rye yavuze ko ngo ubutabera bukwiye kwizeza ko abarenze ku mategeko babihanirwa ku buryo bakwirinda kuzabisubira. Ati rwose abaturage batakaza icyizere mu butabera iyo babona ko kurangiza imanza bitubahwa, kuko harimo ruswa n'ubundi buriganya aho gukemura ibibazo bizamura izindi manza nyinshi. Umukuru w'igihugu yavuze ko ngo abaturage uko baba bangana kose bakabona ko urwego rw'ubucamanza rurimo ruswa kandi rukoreshwa n'abafite ubushobozi cyangwa imbaraga, ngo abe ari ibintu bikwiriye kwibazwaho hagashakwa icyakorwa kugira ngo bihinduke. Ngaya rero ubwo kuba dukurikiye kuri YouTube, ngaya amafoto y'uko byari bimeze ubwo barahiraga. Barahiriye muri village Urugwiro imbere ya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi ngiyi akaba ari ifoto y'urwibutso aho perezida Paul Kagame ndetse n'abacamanza barahiye bari kumwe. Inyuma turi kubona perezida wa Sena ndetse n'uw'inteko nshingamategeko, umutwe w'abadepite. Iyi ikaba yari ifoto y'urwibutso. Hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru tujye ku yindi nayo nabonye yavuzwe, ni yuko urubyiruko rusaga 300 rwaturutse mu nzego zitandukanye hirya no hino mu gihugu rwitabiriye ihuriro ry'umunsi umwe, iri rigamije kongera kuvugurura igihango rufitanye n'u Rwanda gishingiye ku kururinda ndetse no kuruteza imbere. Iri huriro rero ryabereye ku Ntare Arena kuri uyu wa gatanu, rikaba ryateguwe n'umuryango Imbuto Foundation ku bufatanye na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Inama y'Igihugu y'Urubyiruko, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG, imiryango y'urubyiruko rw'abanyeshuri n'abahoze ari abanyeshuri barokotse Jenoside GAERG ndetse na AERG, urubyiruko rwibumbiye mu muryango w'abaharanira amahoro n'urukundo PLP, Pan African Movement ndetse n'izindi nzego. Iri huriro rero rikaba ryitabiriwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Imbuto Foundation Madamu Jeannette Kagame ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Nguko rero ko byari bimeze mu mafoto. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney nawe n'umwe mu bitabiriye uyu muhango. Minisitiri w'uburezi Dr Uwamariya Valentine nawe n'umwe mu bayobozi bakuru bari muri ibi biganiro, ndetse kandi na Pasiteri Antoine nawe Rutayisire nawe yari umwe mu bitabiriye iki gikorwa, iri huriro cyangwa se iki gikorwa cyabaye kuri uyu munsi. Hanyuma rero mu byahavugiwe, Madamu Jeannette Kagame yabwiye urubyiruko rwitabiriye iki gihango cy'urungano ko rufite umukoro wo kwandika amateka mashya rugakuraho amateka mabi yasenye u Rwanda yanditswe n'abababanjirije. Yababwiye ko rero ngo intwari ikomeye izabafasha gutsinda uyu mukoro wo kubaka amateka mashya ari ukwimakaza ubunyarwanda bashyira imbere iterambere ndetse no guharanira agaciro k'abanyarwanda. Nguko uko byari bimeze mu mafoto ubwo iki gikorwa cyari kiri kuba kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Hanyuma mu yandi makuru reka nkubwire ko hari inkuru
y'abapolisi babiri bagaragaye mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bari gukubita umuturage wari waturutse Kasho bakamufatira mu mujyi wa Musanze. Aba rero ngo bagiye gukurikiranwa ku bw'iki gikorwa gihabanye n'amahame agenga polisi y'u Rwanda. Ku gicamunsi rero cyo ku munsi w'ejo ku wa kane nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho y'abantu bane bambaye imyenda isanzwe bateruye umuntu bamwerekeza ahari haparitse iyo modoka. Mu kumugeza rero kuri iyo modoka, babiri bagaragaye bamukubita ibipfunsi ubwo bashakaga kuyimwinjizamo. Hari umuturage rero wifashishije urukuta rwe rwa Twitter abaza polisi y'igihugu niba yaba yamenye iby'uwo muntu, icyo yafatiwe, abamukubitaga n'aho bamujyanye. Polisi rero yasubije ko ngo yafashwe n'abapolisi bambaye imyenda ya sivili. Ngo ni umuturage witwa Nshimiyimana Jean Pierre wari watorotse Kasho ya polisi nyuma yo gufatwa akekwaho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge n'ubujura. Ubu rero ngo akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza. Ubutumwa rero bukomeza bugira buti abapolisi babiri bigaragara ko bamukubise nabo bafashwe kandi bazahanwa hakurikijwe amategeko. Iyi tweet y'uyu muntu reka mbanze nkwereke uko byari bimeze ku ishusho. Banze urebe uko byagenze. Rero baramuzanye kuko bamwinjije mu modoka. n'abasirikare Iyi video turi gukina niyo kuri Twitter ya postinzwe n'uwitwa Yusuf Sindiheba. Imodoka dore nguko imujyanye, ariko aho nabonye hateje ikibazo abantu bakomeje kugenda bibazaho ni ahangaha ubwo bamuzanaga. Uyu byakekwaga ko yatorotse Kasho. Reba ukuntu bamukubise ingumi. Ngayo nguko ubwo nicyo polisi rero yabitangajeho kuri Twitter. Ubwo ibyo nabyo wari ukwiye kubimenya nk'imwe mu nkuru zaranze uyu munsi ko byagiye bigenda. Hanyuma Minisitiri w'Intebe rero Dr Ngirente reka nkubwire ko yitabiriye kuri uyu munsi umuhango w'irahira rya Perezida Gulen wa Djibouti. Uyu akaba ari Ismail Omar Guelleh, ntabwo ari Gulen ni Guelleh. Uyu muhango rero biteganyijwe ko ubundi ugomba kuba ku munsi wo kuwa gatandatu, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 15 Gicurasi 2021. Perezida Ismail Omar Guelleh w'imyaka 73 uyu yari asanzwe ari perezida w'iki gihugu kuva mu 1999. Akaba yaragiriwe icyizere cyo kongera kuyobora Djibouti muri manda ya gatanu mu matora yabaye ku itariki ya 9 Mata uyu mwaka, akayatsinda ku majwi 98.58%. Mu butumwa rero ibiro bya Minisitiri w'Intebe byanyujije kuri Twitter byatangaje ko Dr Ngirente ari we witabiriye uyu muhango ahagarariye Perezida Paul Kagame. Ni ubutumwa bwavugaga buti Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yageze muri Djibouti aho azahagararira nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu muhango uzaba ejo w'irahizwa rya Perezida Ismail Omar Guelleh. Yakiriwe na mugenzi we Abdulkader Kamil Mohamed, Minisitiri w'Intebe wa Djibouti. Reka nkubwire ko kandi no muri 2016 Perezida Paul Kagame yari yitabiriye uyu muhango. Ngahe rero amafoto ubwo ba Minisitiri b'Intebe b'ibihugu byombi bari bari kumwe. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente ubwo yari ageze muri Djibouti, ahangaha mugenzi we yari amaze kumwakira. Ngayo nguko. Hanyuma reka tujye kuri iyi nkuru y'aba basore babiri Davis D ndetse na Kevin Kade, aba barekuwe by'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse rero ko abo basore bombi
ndetse na Habimana Thierry barekurwa by'agateganyo ku cyaha bari bakurikiranyweho cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ni icyemezo cyasomwe kuri uyu munsi nyuma yo kumva ubwiregure bwabo bwabaye ku munsi wo kuwa gatatu. Iyi nkuru nayo nari nayikubwiyeho. Mu gufata rero iki cyemezo, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatangaje ko ngo rusanga nta mpamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha bareka. Hanyuma Davis D na Kevin Kade ndetse n'uyu Habimana Thierry w'umufotozi bari batawe muri yombi bakurikiranyweho ibyaha birimo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, nk'uko nari nagiye mbikubwira mu biganiro byatambutse. Bombi rero bakaba bari bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo Nyamirambo. Hanyuma ubwo baherukaga mu rukiko bakaba bari baraburanye bahakana ibyo baregwa. Rwose uyu munsi aba basore babaye barekuwe by'agateganyo, ubwo ya minsi 30 yo gufungwa ntabwo bakifunzwe. Ariko ubwo urukiko n'ubundi urubanza rwo ruracyakomeje, ariko icyatangajwe nuko babaye barekuwe. Hanyuma reka twigire n'ubundi tukiri mu bijyanye n'inkuru zirebana n'inkiko, tujye kuri iyi nkuru y'urubanza rwa Rusesabagina ndetse n'abandi bareganwa. Uyu munsi havuzwemo uburyo ngo FLN yashoje intambara ishaka ibindi biganiro byarusha. Uyu munsi rero tariki 14 humviswa barimo Munyaneza Anastase alias Job Kuramba, Iyamuremye Emmanuel alias Engambe Yamusumba, Niyirora Marcel alias Bama Nicolas, Nshimiyimana Emmanuel, Kwitonda André, Hakizimana Theogene, Ndagijimana Jean Chrétien, Mukandutiye Angelina ndetse na Nsabimana Jean Damascene alias Motari. Rusesabagina rero we murabizi ko yikuye mu rubanza tariki 12 Werurwe 2021 abwira urukiko ko ngo nta butabera yiteze kuko ngo uburenganzira bwe butubahirijwe. Usibye rero uyu mugabo w'imyaka 66, abandi bose bareganwa uko ari 20 uyu munsi bari mu cyumba cy'iburanisha. Urukiko rwatangiye iburanisha rwumva ubwiregure bwa Munyaneza Anastase ukurikiranyweho nyine icyaha cyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Hagiye rero hahabwa umwanya abo bose nakubwiye hejuru. Hanyuma igihari nuko ngo nabonye cyagarutsweho mu nkuru igihe yanditse abayobozi bakuru bungirije ba FDLR ngo bagize ubwumvikane buke bakuriye adahari, maze Wilson Irategeka abwira Iyamuremye kuyobora ingabo zari zishyigikiye ibitekerezo bye, abaha amategeko ndetse abumwe mu bayobozi bakuru kugeza muri 2019. Iyi rero CNRD ndetse yaje kwihuza n'impuzamashyaka ya MRCD ya Paul Rusesabagina. Iyamuremye niko kugera muri FLN gutyo. Ku cyaha rero cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba, Iyamuremye yaburanye yemera ko ngo yabaye muri FLN ariko azi ko ari umutwe utavuga rumwe na leta aho kuba uw'iterabwoba. Ati nari nzi ko FLN izarwana n'ingabo za leta y'u Rwanda igafasha abanyarwanda bari bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakagaruka mu gihugu mu mahoro cyangwa bakagirana ibiganiro nk'ibyabereye Arusha. Ibiganiro byarushwa bizwi mu mateka y'u Rwanda, ibi byabaye ubundi hagati y'1991 n'1994 mu Rwanda ubwo ingabo za FPR inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu. Umucamanza rero yamubajije impamvu atafashe umwanzuro ngo wo kuva muri FLN kandi abizi ko ari umutwe ugamije guhungabanya umutekano, undi asubiza ko ngo yatinye ko byamenyekana akicwa. Umucamanza rero yabajije Iyamuremye impamvu yemera ko yabaye muri FLN kandi atemera ko yabaye muri FDLR na CNRD. Asobanura ko ngo muri FLN yari azi ko ari umusirikane mu gihe ngo ahandi atabishakaga. Ati rwose FLN nayibayemo ntazi ko ari umutwe w'iterabwoba. Umwunganizi rero wa Iyamuremye Maître Uramije James yavuze ko umukiriya we atabazwa icyaha cyo kwinjira mu mutwe w'iterabwoba kuko ngo ubwo yinjiraga muri FDLR itegeko ngo riyigira umutwe w'iterabwoba ritari ryagasohotse. Inkuru irambuye iri ku Gihugu, ushobora kujyaho ukabibona. Ngabwo uyu munsi baburanaga mu mafoto
uko byagiye bigenda. Yes, reka tuve kuri iyi nkuru tujye ku yindi igendanye n'uko Visit Rwanda ndetse na Rwanda Air basinyanye amasezerano y'ubufatanye na Basketball Africa League. Urabizi ko hari amarushanwa araba muri iyi weekend ku cyumweru ya Basketball Africa League abera mu Rwanda muri Kigali Arena. Hanyuma rero gahunda ya Visit Rwanda ngo izafasha mu kwamamaza irushanwa nyafurika rya basketball mu gihe Rwanda Air izajya itwara mu ndege ngo abaje muri rino rushanwa. Ngiyi foto rero ya Minisitiri wa Siporo Nyangaju Mimosa ndetse na Claire Akamanzi kuriye RDB kuri uyu munsi ko byari bihagaze. Iyi mikino yabitangira ku munsi wo ku cyumweru, ndetse ndabizi ko ku bari mu Rwanda mwatangiye kubona uburyo bifuza kuzitabira imikino bizagenda mu bijyanye no kwipimisha COVID ndetse n'andi mabwiriza arebana n'iki cyorezo, cyane ko abantu bazitabira ariko aya mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo yitabwaho. Hanyuma tukiri muri siporo, reka mbwire ko u Rwanda rugiye kwakira inama ya CAF yizitabirwa n'abarimo Infantino. Kuri uyu wa gatandatu tariki 15 Gicurasi 2021 rero ngo i Kigali harabera inama ya komite nyobozi y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF, izayoborwa na perezida wayo Dr Patrice Motsepe. Iyi nama ya komite nyobozi ya CAF rero izabera mu Rwanda, ngo izibanda ku ngingo kandi zirimo irushanwa rishya ry'umupira w'amaguru rizajya rihuza amashuri yo muri Afurika, Pan African Schools Football Championship. Hari kandi ngo n'amasezerano ya CAF na FIFA agamije guteza imbere imisifurire ndetse n'umushinga wa CAF na FIFA uyu uzatwara miliyari imwe y'idolari mu guteza imbere ibikorwa remezo. Urubuga rero rwa internet rwa CAF rwatangaje ko perezida wa FIFA Gianni Infantino nawe ari umwe mu bashyitsi bazitabira iyi nama. Ikindi wamenye nuko ngo mu mwiherero wari wabaye muri Gashyantare 2020 hari havuzwe ko buri gihugu muri 54 by'ibinyamuryango bya CAF na FIFA kigomba ngo kugira byibuze stade iri ku rwego rwo hejuru nk'uko byasabwe na perezida wa FIFA Gianni Infantino. Hanyuma igihugu gisanzwe gifitiye stade inkunga cyari guhabwa ivuye mu ngengo y'imari ya miliyari imwe y'idolari gushobora kwifashishwa mu kubaka ibindi bikorwa remezo. Hanyuma ku bijyanye n'imisifurire, mu mpera z'umwaka ushize nibwo ngo hashyizweho itsinda ry'abasifuzi 20 b'abanyamwuga riterwa inkunga na FIFA ku bufatanye na CAF, aho bahawe amasezerano y'umwaka umwe ndetse bagashyirirwaho umushahara. Umunyarwandakazi Mukansanga Salma rero akaba ari umwe mu batoranyijwe. Mu bindi ngo bizaganirwaho harimo amarushanwa ari ku ngengabihe ya 2022 na 2024 ndetse n'ikibazo cy'ibipimo bya COVID-19 bifatwa amakipe mbere y'imikino. Uretse kandi ngo iyi nama ya komite nyobozi, perezida wa CAF Dr Motsepe bazagirana izindi nama zitandukanye n'abayobozi ba zone 6 arizo COSAFA, SEKAFA, INIFA ndetse na WAF A ndetse na WAF B. Niba mbisomye neza, ubaho ntabisomye neza murambabarira, ariko ngira ngo ni amagambo ahinnye y'izi zone. Yes, ngira ngo iyi foto uri kubona ni ya perezida wa FIFA Gianni Infantino uri ibumoso na Dr Patrice Motsepe uyobora CAF iburyo, bose bazitabira inama izabera mu Rwanda mu mpera z'icyumweru muri weekend nyine ngo nkuko ubyumva ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Hanyuma reka tujye muri Amerika. Muri Amerika ho byatangajwe ko ngo ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurinda no kurwanya indwara z'ibyorezo
CDC cyatangaje ko bitakiri ngombwa ko uwakingiwe COVID-19 yambara agapfukamunwa cyangwa ngo ahane intera na mugenzi we, kabone n'iyo yaba ari kumwe n'uwanduye coronavirus. Iki kigo kivuga ko ngo mu gihe umuntu amaze ibyumweru 2 akingiwe inkingo ebyiri za Pfizer cyangwa Moderna cyangwa se yarakingiwe urukingo rumwe rwa Johnson & Johnson, ngo aba afite ubudahangarwa buhagije ku buryo adashobora kwandura, ndetse ko abishatse yatangira gukora n'imirimo yakoraga mbere y'uko COVID-19 ikwirakwira ku isi. Gusa ikindi cyane ni uko ngo nubwo ariko ngo bishoboka ko wakingiye COVID-19 atakongera kuyandura, ntabwo ngo yemerewe gukuramo agapfukamunwa cyangwa kwegerana n'abandi mu gihe amategeko y'igihugu abamo atabimwemerera. Ubwo hatagira rero abahita bumva bati mu Rwanda twe kuki bitatugeraho. Ni muri Amerika iki kigo cyavuze ko mu gihe amategeko y'igihugu runaka umuntu aherereyemo atabimwemerera, kuko nyine no mu Rwanda bitaremezwa, ubwo umuntu atemerewe gukuramo agapfukamunwa. Ibi ni byo muri Amerika. Reka tubiveho tujye muri iyi nkuru nanone y'uwahoze ari umugore w'umuherwe Bill Gates, Melinda French Gates. Uyu ngo yatangiye kugira impungenge ku mugabo we nyuma y'aho amenye iby'imikoranire na Jeffrey Epstein, uyu wari warahamijwe ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina, maze ngo bituma atangira kuganira n'abanyamategeko be ngo bamufashe muri gatanya hagati ye na Bill Gates banaherutse gutangaza. Ibi rero bikaba byatangajwe na bamwe mu bafite aho bahuriye n'iki kibazo, ndetse n'uwahoze ari umukozi w'umuryango w'ubugiraneza wa Bill and Melinda Gates Foundation ubwo baganiraga na The Wall Street Journal. Bamwe rero mu bantu barenga 12 barebwa ngo n'iki kibazo batangaje ko uyu muherwe washinze Microsoft ngo yagiye ahura na Epstein inshuro zitandukanye uhereye muri 2011, nyuma y'aho uyu ngo yari yaramaze guhamwa n'ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ubwo rero Melinda na Bill bahuraga na Epstein muri 2013, uyu mugore ngo yabwiye umugabo we ko atishimiye uyu Epstein wari waramaze kwanduza isura ye yishora mu byaha byo gusambanya abagore n'abakobwa n'ibindi bishingiye ku gitsina, ariko Bill Gates ngo akabyima amatwi, yaba we cyangwa abandi mu bakozi b'umuryango wabo, bagakomeza kugirana ubufatanye na Jeffrey Epstein. Ikindi kivuga nuko aba bombi yaba Bill Gates na Epstein nibura ngo bahuriye mu nzu y'uyu mugabo iri i Manhattan inshuro zigera kuri 3, ndetse ngo Bill Gates ngo hari nijoro yaharaye nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Times muri 2019. Iyi niyo mpamvu, ni imwe mu mpamvu zabyukije iyi gatanya turi kubona y'aba bombi. Gatanya rwose nabonye yavugishije abantu benshi bazi uyu muherwe Gatanya ndetse n'umugore we. Hanyuma reka twigire kuri iyi nkuru tunasorejeho ya Perezida Tshisekedi wavuze ko ngo atari byo kwihanganirwa ku banyamahanga bigwizaho ubukire abaturage ngo bicira isazi mu jisho. Uyu rero Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko ngo bitari bikwiye ko abanyamahanga bari muri iki gihugu, cyane cyane abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bigwizaho umutungo mu gihe ngo hari abaturage bicira isazi mu jisho. Yabigarutseho rero ku itariki 12 Gicurasi 2021, ngo ni umusibe ejo hashize, ubwo yari mu mujyi wa Lubumbashi, uwa kabiri unakomeye muri kino gihugu nyuma y'umurwa mukuru Kinshasa. Uyu mujyi rero ukaba uherereye mu ntara ya Haut Katanga, akaba ari n'imwe mu zibonekamo amabuye y'agaciro cyane arimo kupa ndetse n'andi menshi atandukanye. Imibare rero y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura ubucukuzi ndengamipaka igaragaza ko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ari kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bitanga umusaruro munini mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Muri uyu mwaka kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cyacukuwemo diyama nyinshi ingana na 21% by'iyacukuwe ku isi. Ubwo rero uyu Felix Tshisekedi yasuraga uyu mujyi yavuze ko ngo bitagakwiye kuba abanyamahanga bari muri iki gihugu bakira mu gihe abaturage bacyo ngo bicwa n'inzara.
ati rwose ntabwo ari ibyo kwihanganira kuba abanyamahanga bakoresha ubutaka bwacu bakira, abanyekongo bagakomeza gukenera ku butaka bwabo bukize. Ikindi wamenya ni uko imibare ya banki y'isi igaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bihugu bifite umubare munini w'abaturage bakennye, aho muri 2018 abagera kuri 73%, aba basaga miliyoni 60, batungwaga na miliyoni hafi 2, n'imwe na miliyoni 900 gutyo ku munsi. Oya, batungwaga na 1.9 by'idolari ku munsi. Mumbabarire nari misomye nabi. Yego, ngayo nguko rero nuko bimeze. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi wavuze ko bidakwiye ngo kuba abanyamahanga bakomeza gukira mu gihe abanyekongo bakomeza gukena. Reka rero aha bariho dusoreza aya makuru yacu. Nshimire mwe mwese twabanye, mwadutije amatwi ndetse n'amaso yanyu, ubwo birumvikana kuba dukurikiye kuri YouTube. Naha dusoreje iki kiganiro The Major Updates Show kikugeraho kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Ubwo twizere ko dukomeza n'ubundi kubana mu bindi biganiro, haba muri iyi weekend ndetse kandi no ku munsi wo ku wa mbere tuzaba dukomeza n'ubundi n'iki kiganiro. Mwakoze cyane, ni iby'agaciro kuba mwadukurikiye kandi munadukurikira. Ubwo niba ari bwo ujeho kuri YouTube channel yacu ukaba uri mushya kandi ukaba unyurwa n'ibiganiro tukugezaho, wasiga ukoze subscribe ndetse no kuri iyo nzogera kugira ngo ikiganiro gishya dushyizeho kuri YouTube channel yacu ujye ubasha kukibona mu ba mbere. Mwakoze cyane rero, nitwa Simeon Nkunza. Ubwo reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza no kumererwa neza aho muherereye hose.